Manipurda world-class footballing facilities ama sanabagkidamak ngarang Manipur government amadi All India Football Federation anigi marakta khutiek pinaduna Memorandum of Understanding ama sign tawnakhre. MOU adu ngarang Khumanlapak Stadium da India amadi Kyrgyz Republic ki marakta Tri-Nation Football Tournament ki match hauramdaida sign tawnakibani. Thoromaduda Manipur ki Governor Sushri Anusuya Uike, Chief Minister N. Biren Singh, Youth Affairs and Sports Minister Govindas Konthauzam, AIFF की President Kalyan Chaube, AIFF की General Secretary Dr. Sajid Prabhakaran, All Manipur Football Association की President M. Ratan Kumar ने सरुक याकी। थरोमदुदा AIFF की President Kalyan Chaube ने हाई मणिपुर की Chief Minister ऐसी हाना फुटबॉलर ओइरंबनी ना अदुकी मतेंग ओइ। महाकना फुटबॉल की दबक थवाई यमने याउना होने मरमदुना मणिपुर गवर्नमेंट अमदी AIFF कोलैबोरेट तौदुना पीबे याबा मतेंग पीगनी हाइना फोंदोके। मसीगी प्रोजेक्ट असिना इंडियन फुटबॉल दा अचौबा अहोंगबा पुरकनी थाजै हाइना फोंदोके।